Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus yang kami muliakan para sahabat-sahabat dari Bundu Organisar yang insya Allah semoga senantiasa diberikan kesehatan sekaligus diberi keberkahan dalam hajat baiknya untuk membantu masyarakat kita demi menyiarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Tandu Tedong ini, khususnya juga di Kabupaten Sidrap. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobito yang insya Allah hadir bersama kita, sekaligus beliau adalah Rois Surya PCNU, Rois Surya MWCNU, dan juga yang kami muliakan dan kami takzimi Kakanda Sahabat selaku anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Kakanda Ahmad Solihin Halim. Kasih Kanda sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Juga terkhusus kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobito, tidurnya apa ya? Alhamdulillah, sekaligus juga adalah Rois Surya. Makanya malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahmi untuk kita semua, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah Sidina Tomotok Kumanang yang kehadire, terkhusus juga kepada Bapak Kepala Desa sempat hadir bersama kita, dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi Ustaz Harkaman dan juga tadi yang bertekun dari Bundu Organisar, alhamdulillah. Sebenarnya Kotomelo bicara di sini ada mengenal hasanah. Ya, kok bahasa hasanah dalam bahasa Indonesia berarti gudang perbendaharaan. Ya, rega kotak yang diisi dengan berbagai macam benda. Jadi aku makadaki khasana sunnah Rasulullah berarti dua telu aga-aga yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ya romelo lai kajiro. Mudah-mudahan makanya selalu kita mengatakan tuh di makadaki hikmah Isra dan Mi'raj. Berarti ko hikmah padisangan ilmu. Naya ko to bicara padisangan ngoko Isra Mi'raj ay malo masakka. Iya ga Romelo ibicara alalangan na nabita, atau iya Romelo ibicara na polengin nabita, atau iya Romelo ibicara aganita nabita, peristiwa-peristiwa ng alami nabita, atau kita mau mengambil hikmah di balik perjalanan na nabita. Jadi tak cede-cede mi bahas. Aja na mudah-mudahan saya bahasakan dengan ringan. Apa iya ko to makadaagan na poleng nabita nomor CD pasti sempajang. Apa iya ro ole-ole na. Na iya ko sampajang berarti alewe tuh.
Ko sampajang berarti alewe. Magi nakada alewe, nasabaya tu sampajangi ko tumak bicara syariah berarti as-sumpana watak kalewe. Ia ko tumak bicara hakikat berarti as-sumpana jiwa. Nah iya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibu dosa. Ia naro as-sumpana jiwa. Ia to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa ia naro yasang mi'rajul mu'minin. Pekui carana na alewe tulipada ko angkay hadare ko Allah Ta'ala. Tapi iya ko ma'rifat ko sampajang berarti napatat deng ni alena. Iya mi angka pongin. Jadi maraji-raji itu ko romatu tingkatan na. Iya na tu ko patareka na dapi ipuncak ma'rifat maka dan itu harang ni mas sampajang. Paham ya? Jadi makanya itu ko patareka di puncak ma'rifat harang ni mas sampajang. Iya ko mas sampajang ika pere magay. Nasaba iya ko makada iya mas sampaja berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru. Na iya ko alemu muangga berarti muangga i alemu terpisah. Sehingga makada iya ko nangga alena mas sampaja wati kapere. Yana rona jajaja tersalah paham nga. Angka tau makada berarti ko dena sampajang berarti justru kapere. Kalau kita mengatakan dena mungkin mas sumpah kak kenetannya pun Allah Ta'ala malengak peringeran. Dia na mungkin mas sumpah kak kenetannya pun Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya ya punai, degaga, peringerra puluh kumi pun Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumi pun Allah Ta'ala. Peringerange rasa puluh kumanin pun Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakadaku ya punna berarti kepere ko. Ya na tunakada ya kuya masampaja kepere ka. Tapi agay pale atan na puangi. Nah, kayak begitu. Ya na tunamega tahu salah paham pak. Ya iya ko nang kalinga bawa mi tahu maka da iya ko masampaja kepere berarti wah dia na sampaja na tunamega tahu dia na sampaja nasaba salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Dia nawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasangi? Iya na tu nakada angkay na de inangka. Iya ko maringerani berarti dia na ringerang. Iya ko dia na ringerang berarti maringerani. Itu juga mana saulu ni itu? Ini juga malah selalu kaya yasak ko makada angkay na de ya ko munger ya ko angkay po Allah Ta'ala ko paringeramu dia na mungkin mingera sewa-sewa dia na mungkin mingera sandalamu ko mingerang po Allah Ta'ala tapi ya ko mingerang sandalamu dia na mungkin mingera po Allah Ta'ala iya na tu nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringeramu lori ponge mingerang berarti tak dengi liangi tapi ya ko angkay liangi pasti tak dengi ponge iya na tu nakada angkay na de inangka paham ya. Tapi dia nule metai tu, ya ko pong Allah Ta'ala ngera, dia nule metai. Apa kapan metai? Ia tu disebut syatahat merena itu. Tidak bisa lama. Makanya kau mas sampajang. Ini mani angka onroy yang penting dia na kosong, aja na kosong. Takbiratul ihram apa si sumpungi? Watak kalewe kedo ya hemasom palimaewe paringerangi pengololori pong Allah Ta'ala penatdinge merasakan kehadiran Allah. Kasilangan. Lengi tu penatding, lengi peringerang. Latina manawa. Gitu. Jadi jalalo tanda manawa ya kumakalaki makui ka pa modele na pung mana manawa niya tu. Iya ko pakai bentuk ni berarti Allah sudah berbentuk. Nih ko berbentuk berarti angka pamulan na angka capak na berarti itu tidak boleh. Nah sabab laisa kamislihi syai'un. Jadi peko boleh merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake. Agak boleh mata batin. Jadi aku to kayak betul. Ini mani komiki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye. Apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya kok kajian fikih ilmunya itu hukum tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oh gitu monro. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok guri tauhid, nah dena sampajang. Tidak masih surangi belisi. Maksudnya,
Jadi ya ko maguri te tauhid, ya sangi ilmu tauhid, ilmu misangi puangnya. Ya ko nisangi puangnya na dena sampajak, ibalisi lopo na tu. Apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada, oi matandre pahanna tapi dia sampajak, salah itu. Betul memang malah dasar. Apa ibalisi makwa nisapunna, tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia to sinarek ko matandre tisangi ahlae. Hakikat tisang tasawuf kita pahami tapi deni risang dena to masampajang ahla ini makanja agak beda na kapire makanja ampena tapi dena sampajang na iya di salangnya angka aturan na magampa je ko ceki masampajang pak maka gampang ko katong makada mari je nang kewajiban magampa ko ceki masampajang aja mana ta salang dena ta sampajang maka gampang gitu. Iya kung kataw makada masih yan nakaparenta sa paja makada magampak salam mumpay ang kaparenta aja dari moncegi salang selesai di gaga babamu ko di moncegi salang jadi iya kung kataw di nasampaja pa na makada ada may masampaja aja bawa musalang apa iya musalak konsekuensinya angka tapi iya ko di nasalat urusan kali pangalatale urusan mo nga makiro jadi iya ko salangi konsekuensinya angka. Nah sebab magai, ya toroki apa angkau rame tonrin lau matu. Kemudian, ia ko matandre pikin na te, makanja ipahan hukum-hukum na. Nisa tata cara sholat, nisa makada ya rukun na sampajang, nisa hukum-hukum tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak, maka kanja sampajana. Tapi dia nampak lebih pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu iko mani. Maluta-luta. Makanja ilmu pikirna, tapi ilmu akhlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kan. Jadi iya talwe pak disangang makanja tak boleh manang ya. Ak guru manang nih. Ak guru ki ilmu akidah tauhid. Ak guru toki ilmu fikih, ak guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Iya ko pikir hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Na mau pikir na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakal lillah. Kegero. Fatihah. Di nawat di Fatihah itu dia na kedo timui. Sinin na ulama pikir. Maka nang kataw mas sampaja dia na kedo timun na. Dia na sa sampajan na. Magani. Na maka apa ay kataw. Allahu Akbar. Awe. Mata musumi. Dito ka ko ni. Pakedoy timunta. Ipakedoy. Bismillahirrahmanirrahim. Masaw-saw. Makadeha desa ekonomi ta masampaja pare titi majarajo oninna. Malaje kong kay ti majarajo ko wae mo nito. Makwatu. Masaw-saw. Nang kalingan do chile chede. Tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah. Makor. Ibaca pero dia na cocok to mamako bawa itu sampajangnya ko lalangati mi masih jam memang ya ko to atin ko sampajan na dia ka palawangan na kasi sumpus-sumpung panami ko kataw mangaji na lalangati masih jam tama makan mangi bawa mi makotiha. Iya na tu nampai isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila. Deto na kada ko parenta na gamay. Paroy mabalo yang kalinga sada mo de ipakanjaki ni bacana. Betongan na makanja menurut ukuran ta. Aja to siya na standar na to makanja may masada na yala. Maka daya de masiri ka pa makakanja sada na yano. Napuangi mato malingi sada. Ni samo makada makwa kanja na sada na mako may mamiro. Ito aja na ini pasay nasa masiri-siri ka sa de na puang Allah Ta'ala mo mangkalingay na isa makadama si kometo miro sa dawaling ni makometo miro marung-marung yan na raw aja na kan katutaw makaruwi niya mo pa sa diyang kalingay yanong machan no sa dana na mawat to na nabitan katutaw makoro makakanja sa dana na isa nabitan na isa sabay kato sahaba makaruwi di ba pada kanja na kami matuto to iko to tuda nga maturita maparomo sa dana tapi ito ako yung mga aji makarasa yang kalinga makumimatialin niya ko po Allah Ta'ala aja na tama susah sa dana meto si jajiya ngangi tapi ipakanjaki yaro manuru ukurata
Kemampuan tak pada miya sang husu tu sesuai kemampuan tak tak. Maka na makomi ya ule mako ni sapuang ya maka na makomi to mi kemampuan na iya. Nisa. Pada je ko na sikola to isuro majama maka na iya ko si Dimetre na bingku makome mga pa na SD ni kasi. Yo po ko taw malopo na si Dimetre maka na makalasi ni. Jadi makiro. Jadi iya kok sesuaikan kemampuan. Iya na to sampajange duan rupa ang kasampaja sanrelan sulok ko ang Allah Ta'ala na ito masurag. Ang kato sampajang nabita yung pangakuang. Sampaja sunna asan na. Di to gaga nabi pa ipapada nabita kadudukan na. Iya nabilang na parenta po. Di kaya sama ka na parenta nabi. Parenta po niya. Di to gaga ipasanrelok ko nabi. Yan na to ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasaba ang kaibaday pasanrelok ko alena. Lagi na biasa sampaja sunnah. Sampaja sunnah tahiyatul masjid. Dito to makada sampaja perlu tahiyatul masjid to. Dinangka to. Tapi kan pada may bacana. Pada kebacana. Agi baca ko takbiratul ihram kay iya mati baca ko to sampaja loro. Do iftitani ya mato. Rokok kiya mato, matahaya ya mato. Garakan na pada moy. Dinakade ko sampaja sunnah tahiyatul masjid. Aja na to rokok, to masa to suju bawan na de pada. Agan na bedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah. Semua perintah Allah tapi ipangakui nabita. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jama itu tala poroloko tu nabita angkat loko po Allah Taala. Iya na roloko nabita na tu mancaji syafaat. Iya na tu nak kena nabita ya komelo ko sibawa ya okilalan na suruga pegai sujud. Masuk nero sampai sunnah. Tanya sampai perlu Pak dia nak ditambah sujud na sampai perlu. Iya kok apa ni? Dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan ni 12 dia biasa. Tak ya Pak, iya kok sampai sunnah wadi. Angka ya sampai sunnah mutlaka. Ulo ko manidi neki jame sirat wadi. Magalagala ki masampaja Pak. Iya tu sampajange dong. Pede mega idon na pede makanja. Ina ti ampay Pak ko makada ko pura ki masampaja mangaribi. Aja na tang haji. Loh? Ita pura masampaja mangaribi. Aja na tangaji asampaja sunnah ki apa rogi kisah diko. Dia na salah tapi aku ya rogi ki. Apa angka sampaja palawangan na mangaribi isay makadaki sampaja sunnah awabin. Napada ko to masampaja sunnah 12 tahun ngitana. Naya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nulek dapi apalan niya. Jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu. Pada kok bangi teh, wading isa mangaji, tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tahu. Aga pale ibali bangi na ibaca doa sesudah asar supaya nalingi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunnah, tapi rogi ki nasaba angka ibadah pas. Tapahan itu? Iya kok dia mau patapahan makunrutongan. Jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan na se aja to siya tas sampaja. Aja tas sampaja. Komelabu matan na se na macala matan na se gang kalabunna. Iya tas sampaja ina naten nya na bitan na pemaliangan. Makanya na macala matan na se gang kalabusisan na namo le joko ko tiyak tetu isure ta sure na patame na mo ilala patame. Aja mo sure maculi. Tutu jandela mo tutu ipinti. Aja na tama jingin na sabak disebut tandu setan. Masuma nang ijing ko to pa napay may masompa idi isuro ni tama yupi dia na tanapya masuma selfie aga na sunset setan. Tapi dito nako to tanrut edong de sesa. Tapahnya ya dia na melo labu matan na se nasaba waktu na ni jingi masompa ang haji ni ini ya na tunang kana rampe tau pandita pa hikmay makada nigi baca apa surah aga wasyams wal lail kalau subrat bil falak kalau subrat binas apa surah dibaca ko melo labu matan na se sekitar 7 menit melo na tama ngaribi ya ko laktunya tepa surah tabaca barakana najami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na patu tudalle na pada webusi tidak terputus. Apa surah? Wasyams, wal laili, kalau surat bil falak, kalau surat binas. Tapalakmu ya 2 itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi wal laili, surah ke-91 dan 92. Sidepe yaitu jadi wasyams jolo, napa wal laili kita baca. Napa kalau surat bil falak, napa kalau surat binas. Iya kau anak masih sekolah, namo 2 mi surah na baca.
wal syams dengan wal laili. Macca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri macca. Tapi melo pilabu mata nase aja na sampajang mengaji bawang. Ya mion na kupura ni mangaribi ya ko ya wadi sa mangaji ki wadi tabaca waqi'a wadi tabaca tabaraka tapi amalan paling bagus sholat sunat. Ya sani sampai sunnah awabin kan jalan da ya. Nah dia gaga tau mulai sampai sunat 10 2 tahun ngetanang kagak. Gaga. Apa ya dampingi dosa 50 tahun. Sugere. Nah aku mengaji makanya maka ada melo apa kak baca ya suratul waqi'ah ustaz maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu nah maka gampang tuh magampang tuh maka dia apa lagi patatongan nih korang napa baca wadisa angkalalo pendapa perlu ke pengulut Abu Hanifah maka dah napa ita korang ini akatan ni dua sabu ni apalana jadi rupa ngaji pak aja na tuli HP manu ita moderator ni ita makoko tuli HP man itu aja usahakan ina korang korangnya tala tapake aja na HP magay dia na pada walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangnya. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imonrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wat di. Pura ni masampaja subuh tama pi waktu salat sunnah Isra na pakiwadi. Biasa ubahasok ko kuramalar tu na biasa ramalang maka dia itu sholat sunnah Isra pa angka 2 telu tau pandrita maka dia itu sampai sunnah Isra adalah sholat sunnah duha di awal waktu ya berdasarkan pembacaan 2 telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat maka dia kuya sampai sunnah Isra duha di awal waktu magai apa si salana iya sampai sunnah duha wading jama ko bolan di awal waktu tapi ia sampai sunnah Isra dia nawat di salim masih si salami man yang kedua ia sampai sunnah duha di awal waktu ya kuya duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama napa qul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Bisa mau terjamu ya kan? Dia benarkah? Wah, ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu, hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampai sunnah duhari pamula watue 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ke-10 maka ia tu tahu pasti la ya masih ukupung Allah taala. Nabi ta makada. Besa mo tajaman niya ro depa. Tak gangkul yang inamuci cemmi ya natunang kapasan na tomato tadi lo makada. Pa kita pandita mak guru berdasarkan hadis ini nasang jamalalu ya nak sampai japam masewe namuci cemmi upuramuku ya masih yan na tumbe so pasangan niya makada aja lalu na de tajame sampai sunnah namo cica bisa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke-10 to. Salam paring kali nga kamaki makada kamaki surah Yasin nga ke-10 marana itu. Paangka jamaah ko nasa we malampe-lampe tustas ko surah Yasin nga ke-10. Kendre mak guru tayo. Tumakadami ayat kursi nasa surah Yasin. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicam mima bismillah. Qul huwallahu ke-10 wat dingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupuna ya roh. Iya to si ko sampai sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salame man ni. Apalan na si salatoy ya ko sampai sunnah duha di awal waktu pamase
Ya kau sampai sunnah Isra pada kau telah umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah. Yang keempat, Pak doangan na sampai sunnah duha, ya Allahumma duha. Ya toh si kau sampai sunnah Isra, doanya itu adalah nur. Si salah. Jadi kalau saya bukan memang. Silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampai sunnah Isra terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan wak disali masih wadi mo ki masuk mi majenne. Ya ko duha, namo ko pi kantor ini jam. Wadi o ko pasaya ga ko to, mak buka to ko to masampaja jolo na pi pamulay mak balu ede na marigan. Ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na nakor. Jama me manginapat jong ka pa angka to. Iya. Iya, jadi onron ta makanya mapacing. Iya. Makwami itu sampai jangan. Kemudian makanya kauna angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak, maka to mau Pak kita bersyukur sekali. Iro Nabi ta suku-suku memang topat tulun na napa mati. Suku-suku. Jadi sinin na calay wadi ngayonroy masolang, yonroy icalla puramana ni benabendun Nabi ta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina. Nah, iya loh. Ya kung kataw makadamagi nioli na bitta. Sitongan itu sampayange hadiami. Iya poko linuriyahu min ayatina. Apa iridi melo iyola lalakuburu. Sakaratul maut lalakuburu pada mahsyar siratal mustaqim. Mizanullah, di mana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana romeyola? Pole mana ni Nabi tamitay? Pole mana Nabi tamitay? Iya na to ampai makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi surga deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi diletu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa letu. Si runtuk langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni tepong Allah Ta'ala. Nasabak nilaw na deni palapa maka tepong Allah Ta'ala dia mulai napay nur na Nabi tapi tamak betu buluy marana Nabi Musa dia mulai. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pak angka ko suruga makukuh. Ko menurut riwayat. Kecil di Nabi kan ko suruga Nabi Idris. Magi nang ko suruga nakalasyan ni malaikat. Iya. Nakalasyan ni malakul maut. Apa napodangi maka dia malakul maut. Mapedi ga ko to mate. Maka dia malakul maut mapedi. Asa meka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilau permission aku Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah icabu nyawana narasay. Sana pura yudu nyawana pura mereka nasangan teraka garet lo neraka meka miti ranaka. Pertama ranaka macam ni dia pernah nacan ni nasay pasuk ka dawa ka rajing jam-jaman ko. Maka rajing onrong dia nulay nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga cia masuk. Napodangi mereka nasa ya aku nak monre dia no masuk maka mereka dia na coco. Dia na wadi monre ko mesti pole ranaka jolo nasa wasa pole ni si babon na. Podagi po Allah Ta'ala maka din kero tamu dia na masuk. Napuji nokoro dan dia tinggal sampai hari. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo jempu inabitta. Oko lagi. Nah sebab itu jempu ka Nabi Nabi Adam to, langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pole suruga. Maka tandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na to ampay nabitta si runtu naburay atinna. Pada mo kong kepala dinas mancaji guru sekolah mapat di ulu itu. Kepala dinas pendidikan napi pancaji staf. Menteri napa mancaji agak mancaji petugas biasa. Merajing. Iya ko masyarakat biasa mancaji bupati. Dia itu nama susah. Mariomi. Tapi aku bupati mancaji rakyat biasa. Iya na tunah kada tahu panrite. Iya kong katau no onrona lo musiaray. Obati hatinya. Tahu pura so gila dan natapa bangkar ro aja lalu tama bila. Ayo po kataw kasi ay sinasogi aja mo tamalada man. Manyamamu itu. Ayo po mi kataw pura sogi na bangkar ro elawki. Ya ko dito nagagatalo miti na suwi pat di paya kasi sito na. Makir. Jadi akong kataw makanya sitongan na pa iya patuto syukura ko pa aja batang. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran.
Apa itu fitnah? Pajapi menjadi camak na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja tak syukuran, pajapi. Iya. Makomoga po sidra? Tabali. Okko ni masalah na. Iya. Mega tu agak je pak sigilingan ko kampot tapi makomana mo je wita. Mega agak sigilingan keka. Iya kau tahu sogi maka majasak ka. Iya roto kasih mat terima kasih sigilingan ni. Tahu sogi mat terima kasih kau tahu kasih kau nak terima sakit tahu kasih. Aja na dito sogi maka terima maka dito kasih terima kasih. Aja na iko. Magay. Iya tu tahu kasih ko dia na terima sakit na tahu sogi dia na madosa. Tapi ia tahu sogi kode nali tahu kasih sakit tak madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo puidi tahu kasih kasih puan, iya puan, kepuan, itu kere. Sigilingan ngira toh. Tapi mega tahu sogi nasat punjok na tahu kasih si borona. Idito na maling idito na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik, Pak. No? Padamu itu kau mengaji tasawuf, dia itu gak tahu sikit. Kagak tahu sikit. Dia kagak, maka dia itu pandite tahu mangom itu engkau. Yan ang kataw makada sikit pa yan, makada ko magalak minlaw. Jangan ngerek minlaw tanda din masikit. Makanya bab tasawuf itu ndak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na minlaw. Iku ya tuh pakai maka do nak minta bantuan, aja na mo tala proposal. Itu. Kayak begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih semetoko. Makanya kumak guru teh tasawuf. Napa rila ko pikir, itu namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran, natarila kolot hakikat. Masusah. Iya daftar jantungnya, Pak. Napa kini tanah saya mabolo wiri matana, nakan na jantung. Nanti napita jantungnya. Nasaba nesang angka koneksina. Yo pokok makomati itu sitongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita kada tahu dia na husuk masampay. Nakataw masampay maka kedo kajili-jili. Ni samana lani rumore yani barasinga. Ana kaya to masampay ni samana tomore. Dito gago ko. Maya. Dito na yan na makedo ni mammo. Tata dia na mahusuk ya tu. Iya, makutiha aja na tumabela mara dasar sapiri oto na kasapiroto toli kajili-jili. Dia na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gari tau mahape ko fokus ya. Madar itu dah mau buat teko si dape na din itay. Sampu pinasaga ro. Si dape iya nasama fokus makomati itu agama iya na fokus matokyo ko sampajang. Dia na to ka ganggu. Ina to nakalagurutan ko kataw makada makaruk kanana. Dito husuk. Nama dia nama ruka dia tunggu husuk. Alasannya itu. Itu kira. Apa mana kata masa pajak tuli tahu mina nama nama. Magai nasaba okko milahiran monro. Tulia mi romelo na pakanjaki bacana. Dia na pakanjaki asi dia na si bapuangnya. Ina tu nakada hudurul kalbi ipahadir iyatie. Irasakan ni kehadiran na pong Allah Ta'ala. Kan kamu anta abudallah kaan na katar sumpay po mo pada komitay. Pakuan niyo, coba nih kare Allah, maka naita ka, itu, naita ka rokok nang kalingi kong paupaw, yan itu sampai to berbisi-bisi dengan Allah, ya kau suju ki maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala, bacan subhana rabbiyah, ya kau pede tu lemis sa gibatuangan na, atit na to ni maka Allah, apa sikiri na ru itu Allah, tak bereki Allahu Akbar, aja na lepa ya rilalang Allah, napa tulipin na dingi maka naita ka pong Allah Ta'ala, tulisi sambung ya tuh. Negeri tak guru ini nama kamu tu kasampajang iya na tu ampai to pandite maka aja ji muat bere jama manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purena ya toro mak bere jama usaha ka ginang kasampaja dia nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah Ta'ala menikmati sujud lama pa ko mak bere jama ko na toro ko imang ni milo kama mo po baca subhana rabbika kan Allahu Akbar weh tokonya dia
Maka dia mi kumakadaka melo pa tokong yan tiya sa masam pajacadi ko tanga na taw ega. Dia nak bere jama. Lawan misi pulu masam pajang. Iya, pagkatuto mako tumangkakat daw. Nasa ito ko pa, iya ko ima ya curi. Maka malas siya po yung ustaz. Iya ko malas siya curi. Maka ko ni matu na magampa ko itanay ko kumalaka. Maka po ima malas siya banung tanay. Nana urusan. Ya tiampay ko macara maka pa ay maka gampa. Deu maselang. O kumato sulumo di maka deu maselang maka magi na ko cara mamo. Magi nero po na magampa pa nang kamana nga lasaku maubaca kita na tau pandrite. Maguro ko guru tak lawita maka na pulok pandapa na niya. Di nang kau pakai pandapa ko maka kamaki mana kau sta jadi ka pandapa na mako memang na di pa barha pasu pandapa. Ya tau barha e pasu pandapa ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro mi ahli wat dipoy maka dakwala samue. Ako parawa maka na magpakapan. Matinro niya gina tayo nasa kinakanya sa pura. Ele nampuy. Iya, jadi ustaz itu pada mi palayangi. Yantara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy. Pendapat na patareka mako. Uban sampai ako taparotes ka mako. Magampang. Makadaka Imam Syafi'i maka dalonum tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makadaka menulu iya. Oh, maka mereka ando pajolok. May galak dah pendapat ni. Makanya jadi kong kepada kopi warkope. Na pangantara kopi na makami kopi pangantara kay cherry. Pala po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di ada susah na yo po ko di makibu kadi yaje salah-salah batin. Ah, itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Asalnya mujatahid orang yang berijtihad. Asirapat di sana kuasai. Angka tahu pandrita Pak, irisang tuli yang kalingan apa ustase Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari 200 na sa hadis. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga. Hampir 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanapa di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak Imam Bukhari pasti puluh hadis Imam Muslim makoto pada kini apoteker nih. Tanya dokter. Nisami makanya ya Pak Bure makwai. Ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya. Untuk maramu itu tugasnya para mujtahid, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Yang itu namanya tahu salah-salah. Maka tidak usah bermazhab, kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Yang tiasa tahu pusat. Pada kau makan daya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu kan. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak sama koko mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Pengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya mati lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Babu itu menghafal kitabnya Imam Malik Asiranya Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Serak Sunnah. Yang kagaya tahu makoraca na pa Imam Syafi'i ko mabaca na tutu kita sipwe. Ya ko nabaca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau kian. Na sabay ko matik kay matana na palati si wali. Maski may matuyo otak na. Makaraki macho Ustaz Sari Hidayat. Di panuya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam neto milalo. Yan na napaki matana na idatira si wali na palati si wali. Makanya ko mabaca na tutu ta si wali. Itu men-scan otaknya. Ang kanang-kanang baca katalinoli na panapala, tapalo masapaja sunat tauba. Magi na kada dosa aga puro pigaw na katalu na baca na pawapala.
Katalo na ulan apa maka da dosa ka puro piyo di nakapatapulo di siya bobi. Pura si tama takdes. Jadi ia lebih mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodo kakanja nampak. Di nami kapakutan mulai. Maka dia malaikat magi makon kada di bisang mamu jami dia bisang mamu jami dia bisang kada malaikat dia pegabus hatar rumah no tami surga dia gaga jadi na tu stas itu mana jito pak mega na isang mega tadi na jamay eko ni iya na tu ampai maka da guru hati-hati ko ina tu nakana bitajan mega ada pakutanamu apa musuh saya lemo tu yang katu tahu dah saya ada ko dia nisang magi minum aku dia bisang magi mu jami dia bisang makanya ataru na pala apa dia gado sana tahu dia ini sengi dia gaga pa cuma mabela mi baraka apa aku pa disagangi mo baraka makiro ya guru ki mataru aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah aja takkan ustaz lanu de ang kamanam mo asue lagi on rima guru say dinaali ka pere non rima guru pada aku tanay makadapi ko carani tanray asue ko balega maka dia kapere ya kote may nakaje na siwali balikan itu ya naro na isang itu iya nasa kote may na de panakaje na de betul na balik iya itu pak disagang itu aya kursi Abu Hurairah o kumi beli si mak guru apa nakambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan maja na kamagaru-garu na natalaca ternyata tame lalok ki jandela nang kamula on rumah saunolay iya naro na podangi maka melo go pak guru de utama nareko yang membaca ayat kursi maka dia beli si membaca ayat kursi dia ulet tamai onrongi dia na tunah kena bita kau membaca ayat kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan iya apa angkat tahu masih lebih nampak baca ayat kursi kadai setan na wapala inay ko yan na tu ampai Imam Malik di kesana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal di na ru'ya napay itaw panritay hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan na ulama paja ni masila ni setan apa magay wani din na tinro makasiwiya iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan alina baca narang alina tama-tama magigiaga setan ni makokwa pa na makanjalan kataw na mabantu macan ya biasa na bita na doangi bawang ya makokwa way mananana niya bede model itu ni setan ang kato paru ya nasa sisa po setan macho magalato mabila gitu stase nabila mana setan na macho iya jangan ditambah-tambah iya nang kamu tu ayat ru ya makan jalak dah dene bismillah itu si alhamdulillah makan jalak dah itu ya kau minum bismillahirrahmanirrahim napayinong itago napay baca alhamdulillahirabbil alamin tuma bismillah si napayinong ni baca si alhamdulillah tuma bismillah si napay baca alhamdulillah dia naganggu ki gitu yang kedua dia nakigwa dosa luput itu salame tu way onak ninong yang kau pikuatan makumur batete di minum tau minum cica minatongkang puraralo karun tu tau minum pak dia nakido timunna tiga ron tahu madak kalak dai pak dompengnya biasa makaro iya pati siya gani si Jana macarama kurasa pula mana si Jan dia nama tak kau na bagiku si Jan itu kamu lagi sini bagiku dia pandai bicara maki Nabi Adam mau naik menre ilangit kedua si runtuh Nabi Isa siwa Nabi Yahya dua nabi makaleliat tu ye pak magi makan makaleliat Nabi Isa jadi di kambok Nabi Yahya jadi paja ni macam repa indok dan apa matampu iya 60 na taong meron 60 na taong umuro na natampu iya kung katautan rute do taong rito ko pa 60 na taong umuro na natampu doktoro masilang tanya alin doktoro makaraga na nawa iya matuani pa aja ni macam repa melobos tapi wad dingi matampu nasaba Nabi Zakaria milodo mo kilala non ro na masampajan Maryam yan itu ampai Nabi Isa siba Nabi Yahya melo siumuro tapi kelebihan Nabi Yahya magala makapala sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat kitab Nabi Israel tapi layuno itu matu Nabi Yahya itu kan dibunuh
Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak, tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yana tu natapui aju yana pelupa tama. Tapi ang riwayat maka nalupay mak bismillah. Jadi tak pangalan mo jujuna. Pita narunto. Irunto iro talalungi makanan ke pilalang niya. Saya gaya pasigaret ke. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka nama dia cengangka na pura nauno Nabi. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei siruntuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara, makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka mako bate matur negara. Pak Purami ni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dah sabak nule patu to matele. Yo pi doktor tan apa mati tau tuwe. Sesa dia to nak kemana. Menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Dia gaga olok kolo diri ko Nabi Yahya. Ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya. Lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya matinro manyaman sa di ko si Nabi Yahya. Ang katopak dongan na. Yan na nakadata apala idon na Nabi Yahya edi na to ako namo. Ni tapi aja na ta apala idi. Di nala ko matubay gomi ko. Ya, mendre yase Nabi mendre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iya ro nabita pole na siruntuk wong Allah Taala kang dia semarepat ni urampi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kaya ro bere salana Nabi talo ko wong Allah Taala to. Tapi narampi to pandite makadani baca ye at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Apalagi sangnya? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan naku ya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apalan ya pada narekoto bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to na baca nilaw doang sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sampajan. Namucit di mitaw mas sampajan ko tanrute do pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alayna wa ala ibadillah atam. Jadi itu tahu mas sampajangnya Pak Mega palang apa sinin na tahu itu nilaw doang apa. Isa na to sampajangi aja tabat atahiyatul barakatuh salam awe apalagi ko imangi yan to ampe to liwa surah iya di imangi lalat ta tola aja na je lalat nama uing ka to imang namo pintu nama kun rayin ulah to dito na koy mata ko dito majinang ka aja na talolo munri lalat ta na tola apa iya imang itu sapiri ang kakasapiri oto lala na panumpangin ola teka lupa patuloy yolo napalako kadirana ko muli mondri iya napani aja mo taka direk na reko din na makanja pari ko sapiri oto na de panatuda lurang imong kasi bagalere to pakanja ki yolo tudan na iya maringi palang-palang aja nih bala Allah akasani Allah Allahu akbar oge mare bismillahirrahmanirrahim awe nah apa kan jaki na sabak sapiri ki itu sapiri yolo itanay mo to tantale na yolo imon rip itu kimon rin na itu ampe ko imon rin na manyamat to ba ya pitu o kumakanyala daun rong iya tapi aja to si tabarani la kuro ko ni katapu salah baca kamay bagay tulima kalani tanya iya. Tapi makanya aku mau rin makan jalan onro dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia itu sini cocok ya standar ya rupa ko makani meronro makanja. Gitu makibo masigi palibui. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin. Iya kanan ngewe. Jadi aku tama ki masigi na kosong ay law kanan. Iya nilaw doang ang malaikat ashabul yamin. Sebelah kanan na imang. Tapi dia cocok ya lah dasar dia pak koso siya bentuk atau makadaki tiba ni pui malah korosuna atau di kanaman salah itu makanya padila itu tidak bisa merubah hukum tidak bisa Pak dia nama dialah standar itu padila untuk merubah hukum apa ya itu maka dasar pertama paling bagus ya kau nggak tahu terlambat nah sengaja nanti wasam pajak jolo ya pak sab kedua nih
gelombang kedua pimatu saat pertama nih sama kira ndak boleh. Jadi tetap padile itu ndak bisa dirubah, merubah hukum ndak boleh. Ya kok itu kiri nih aja dia tu nak kade mamali deje na ya sange saat pertama yang kalayolo ko tu de ya sange saat pertama ya masih jaya angka tate 5 mo pinalo na masa pa mangaribi tate 5 mo pinaka ko masigi yan natia sa pertama na mo imon ribi tudang pada ko jumai tate 10 kan ko masigi yan natia sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid na mo imon ribi tudang ya manuru tapi ada makanya guru takali si dendri ako cia ako mapangiwa magampang asi jabawan Allah napa tu dandri Allah manasani mulolongan makiro jadi don rumah tu pendapat pangka tu nasa makan ya tu nyama ko makana pite barak kalahu napa lupa tama na daru layolo napa lolongan apa pada untat sila rumah tu tama dengar ini makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu jadi aku ya pak talomu yang ngelita sampai jangan kan talomu yang maka dia tahu pandrita angka itu istilahnya jam mata beli makan jalan dah. Angka jero dunia sementara, akhirat selamanya. Angka tu cuma dari ketua jenis kang dunia di tanganku. Adi? Engkau. Demetona cocok ipatamo ko ati kolino. Saliwang supaya dia na pangarita pa. Apa iya natama ilala tu tata na pangarita. Imagi lupi pak, yan itu kotame, way o kilala lupi na curu lupi salami saliwa mo, way eto lilari mo tu lupi, makumati itu kehidupan. Yan natama na warang parang yang mana betongan na, yang mana manimo ko sampajang iya to man ay tau curu na niya to. Coba gare. Maka dapat ko caranan din na nawana way ustaz, magampang paki keyakinan, maka da yero dale po ang Allah Ta'ala mataroi. Nalingi ni kenapa kilori din nakada nalingi ito matcha de. Ternyata matcha. Itu nak keliling ustaz ini. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. Siapa yang dikehendaki namo milau doa kok dia nyelek korek tu. Tapi namo dia milau ko naletok ko hana lengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja tak kada macam memang ianu, macam memang ianu paisogi, ang kami magpadongan na ianu. Kene ang kapadongan pasogi tadi na kayole sogi ustaz. Nanang kamana na padongan sogiran nga na boleh ustaz. Maaga pa ako tahu masyarakat law makutan. Iya naman dari pa. Ang kato tahu sogi ko Kalimantan nasage baca-baca na masimpo dali ako dali maaga peje na sapay. Laitanay ustaz mamotor mi ustaz Nayero to makutan apa niyo to na. Tahu milaw pa dongan nga sogiran apa niyo to na laitanay to mamotor. Micawa malay maka na aja na kamakutana ko to mamotoro enak pa dito ko to meski na ustaz makutana kanaga mo baca mo sogi tanya ustaz tanay tigre ko to malalasar jadi ya tiasa nga dalle pa anu puranator po nga Allah Ta'ala alina mator maka dami waling ini ke pakilori din nakada waling ya macca de pakini macca na mitay nang kadali na din na nan resaping pa dia ga otak na sapi nito ini maka le macca na tay de pak jadi pakai pada maka je pajalan pada lo jalan si gande topa. Pada napian, ci di pala ci di de. Tulis saruk di mata nama ge jadi pada he. Pasaran wale makoto. Pada bangun wale si olah topa gorok na pada. Ci di tama ci di de. Magai karena Allah mengatur rezeki alina mengatur ali ta masusah. Iya. Maka da maning payano mak balu magala tania Pak. Ya kene Pak Balu sogi mana nih Pak Balu? Dia jadi Allah itu bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib. Ina tu ampai maka guru teh kong ka jama-jamamu maka kanjak na musa di termo jama yana rumpanan nung aja nung kita. Ma balu-balu balik kong madeceng itu lian na tumutuntukan o komiti itu na dalik mo iko. Ma jay kong madeceng iya na ro. Wi ma jay madeceng ini tete ma balu apa lo tiba balu apa. Pak natanay Pak balu apa saya kata pagali nasa 500 aku nasa bah si ulat tu sian nasa lain Pak Jay na nalaw Pak balu apa dia natarala apa lagi dali muiko tapanya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya kuya napahat Pak dia na masusah loki mak balu na pong Allah Ta'ala mimaraka ngite maka lo mambalyo kurlo mabalanca kurono na yan de dia na tunakarato pandrite aja mau rubah 4 kali nomo nasa mak sampajang.
Betongan aja mo rubay sampajamu na sa papakalinong. Betongan aja mo ator isampajamu na sa balino. Usahakan isampajamu mator ilinomo. Kaya makiram. Jadi na masusah. Ay kemudian dia ko masampaja, kalau ko masapadali, aja mo kada nasabaok ko rumah de, angga sebagai ibadah. Malulung ako tumatero. Namo di gamula pangali tapi ibadah. Yan ato din nalari ko so tahu. Makumana namo ustaz. Namo iman. Maka gitu Pak iya mania mapatujuh he. Iya nama kanja mo pilan insyaallah. Cale mako to. Dito na may ka-challenge ako tanong tayo rin. Mega. Hindi na marigaga. Hajat kan, niat kan. Makrepe ko din nilanti ka o kolino ko pisuri mondre. Aja ta masik di chale asidak kaki. Tapi aja ta sogo. Sidak ka mamuki. Talingit ya gaga. Tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidak ka ko na wadi na pasirunto kay hajat ko kung alataan. Yapi ko din ululungan nga kolino ko pisuri mondre. Oy mga kanyama. Di na masusah. Na di pa to jadi na purami mataroki asat tapurahumah. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, di na cocok ko din niola. Iya. Baru samo, makuha ito pa. Pada ko tolo maming, di magamuala to ko tolimon romo tu di umpano imem mo, yo po kumapya mo yata jam ko. Makuha ito. Yan na to nakada na cecep po ngala, tala tau kutwe. Aki buah ko lala tapi di na ya tu lalang inola dali taniya. Naita malaika bola mo ni sato pakai gawa tu na bawah ko. Na di na jok ka malaika ko din isuro, di na para ko tim sukses. Dari ka bawa mo ba di bawa ka kumanoy. Kung malaika di na ka salantar. Nah, ini kalau ini diyakini Pak de. Aja naganggu sampajate ko masampajang biasa. Biasa. Aja ni pasaka ngero Allah. Wah, aja mah. Susah-susah ali. Biasa-biasa. Pang kami to tahu Pak. Allah. Wah. Biasa. Biasanya masuk paka mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tokong aja maka doma nang ngalili. Allahu akbar. Namo matahi at-tahiyatul mubarak. Awe. Aja biasa-biasa. Iya, biasa-biasa. Maka di ko to kuyolo na tau malana ipakaraja malam mana ngalilito roko sujud roko makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. O kuni ro mangilaw. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai miloda wai terlambat ki. Maka ni malaikat magi napa ko milodo bos terlambat ko. Apa iya tu sampajangnya telepon. Natarongin nabi te ko meko si Pak bicara po ngalataran kami milo dia mau pakai apa ko milodo ko malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya, makanya ko macandring laki takoha ita lilodo, de pa tu nalapor na catat. Aso sining milodo siki na catat si. Sabot tinggal rabade pa nilapor. Napa tu liya chay ripuang magi jena sayap milodo kan ade na tarima. Na de meto pa na talapor. Maka ni malaikat ini ngaji suruh ko milaw, hindi mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi siruntulan suko. Di nagaga perantara, yo po ko ki, ucata mi. Kami si Pulo. Pada ko telepon Pak Bupati Milaw bantuang, isuro ni Milaw de tilaw, Pak Camat tapo dak, maki Pak Camat tau pamudo na niya. Pura si Pak bicara na de nilaw. Maki tu malaikat masih nang kamilaw do ko na puro na masampajang, o ko sampajang milaw. Makiro na dialog mo to alhamdulillahirabbil alamin. Sini na papujang kamalan ng Pangulo di po mapunan di sini na alam. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yung hindi po mapunan sa kiyama. Ya kumega daw sa ata ko nilo mangilaw pungega di kasalah ko. Lato ati pake. Aja to si tananan may kasalah ko bang. Ito lalaki diyan na. Talangati na. Nasama dito nabutukan yung pangalata ali tumananana ede yang petita nga kuiwi Pak Nisa memang mo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sama kadali na jerapay ka jandele tapi meloki ko mangakui. Ya ko mangakui makaron akui di salanna. Jadi tiya sa tauba to rewa mi maringan rakin risala. Aja ni po mana tawe aja ni patama ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal. Maka tega tau kong kamasalanan ta paratin ko Facebook. Aku bermohon, Bu, dekaga malaikat itu sucata doa di dalam Facebook dekaga.
Yang ada itu mencabut nyawa. Dia malaikat pencatat Facebook. Dia iya aja nana ko Facebook. Tapi pertama. Jadi masalah tapak ko Facebook. Malah si balakay na tapak ko Facebook. Aku menyesal. Hatiku hancur. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Maka kun dito ka ko tanu terong Langkala. Iya kung ka masalah, tas sampajangi langsung ini pertama ko Facebook. Ang kagasolusi na Facebook degaga pa, degaga. Maka na nabantu ka daya pagaga tau lay kalasiyam ni. Yami mega matipu. Agar ko may kigari butika, rewan ni gari mati, akibuak status. Apalagi memang nih, aku punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Tolong bantu saya sahabat FB. Pasti makanannya up. Tega milo nomor rekening. Tega. Up manam nih. Apalagi kumakaran nih, sabar say. Iya, tapahan ni cede. Angka masalah aja tapatamay. Patapang katududan nasa mapangiwan niya. Yan na ito na may kasalingko. Papasan ni status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu, kasi begitu hatiku. Hancur sudah tidak ada harapan. Tapang kaniduday makomeng, sabar saya. Ya mana na tula Pak Doca. Angka pamalada mapangiwangi si babali bolana, pasang status. Melo singyong nga bali bolana, de apo na HP bali bolana. Pasang status, ternyata kau begitu paghianat 500 tau malah sa ulo. Sinindak baca niya nasa tanya to, kaya lasan niya. Padahal bali bolana, melo na singgong. Tahu deh na HP. Bisa kere masalah tamakukoy. Makanya sadar. Iya, kung ka masalah ta sampajang, nabita pasti sampajang. O kusuyo pa capurang itilaw. Tapangulo ya putat din ni paringarangan panawana walinoy. Suyo kidolo na pongalata la di mato nagaga pinading atau kang yati kutu tambus yan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.